Nkubwiye ko intambara zitazigera zishira ku isi sinaba mbeshye. Ni umuriro, ni amayobera, ni ibyateye, ni byoroshye kandi nibisanzwe. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yongeye gutangaza ko igihugu cye gishobora gufata ibice bya Gaza mu gihe umutwe wa Hamas wakomeza kwanga kurekura imfungwa z'Abisirayeli zasigaye. Ibi yabitangaje mu gihe ku munsi wa kabiri wikurikiranya Abanyapalestina magana bakoze imyigaragambyo yamagana Hamas basaba ko intambara ihagarara. Iri tangazo rije nyuma y'icyumweru kimwe Israel yongeye gushoza ibitero bya gisirikare muri Gaza, byatumye agahenge kariho kuva muri Mutarama karangira. Mu kiganiro n'abadepite, Netanyahu n'amagambo ye yagize ati: uko Hamas ikomeza kwanga kurekura imfungwa zacu, nuko tuzakaza igitutu cyacu. Ku rundi ruhande, Hamas nayo yatanze umuburo ko imfungwa zishobora kwicwa mu gihe Israel yakoresha ingufu za gisirikare mu kubazanzamura. Mu itangazo ryayo, Hamas yavuze ko igihe cyose Israel igerageje kubohora imfungwa zayo ku ngufu, biba bivuze ko izongera kubasanga mu masanduku. Mu mfungwa 251 zafashwe na Hamas tariki ya 7 Ukwakira 2023, 58 ziracyari muri Gaza. Harimo 34 igisirikare cya Israel cyemeza ko zamaze kwicwa. Ku munsi wa kabiri wikurikiranya Abanyapalestine amagana bakoze imyigaragambyo mu majyaruguru ya Gaza, bigaragaza ko uburakari bwabo ku buyobozi bwa Hamas. Kuri uyu wa kabiri, amashusho n'amafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abagabo benshi baririmba amagambo nka Hamas nivemo, Hamas ni iterabwoba. Bamwe mu bigaragambya bari bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa buvuga ngo muhagarike intambara, dushaka kubaho mu mahoro. Hari n'andi makuru yacicikanye kuri Telegram asaba abantu kwitabira iyo myigaragambyo. Umwe mu bayitabiriye yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati: sinzi uwateguye imyigaragambyo, ariko nari ngiyemo kugira ngo dutange ubutumwa. Intambara irarambiranye. Yakomeje avuga ko yiboneye abashinzwe umutekano ba Hamas bambaye gisivili bagerageza guhagarika imyigaragambyo. Itangazo ryasohowe n'abakuru rishyigikiye imyigaragambyo yamagana ibitero bya Israel n'uburyo yatumye ubuzima burushaho kugorana, ariko banavuze ko bashyigikiye urugamba rwa gisirikare rwo kurwanya Israel, banamagana uwo ari we wese washaka gukoresha ibisabwa nk'urwitwazo. Mu yindi nkuru itandukanye, kuri uyu wa gatatu nibura Abanyapalestina 9 bapfuye mu bitero 2 by'indege za gisirikare mu gice cyo hagati ya Gaza, nk'uko bivugwa n'abaganga. Igitero kimwe cyagabwe ku itsinda ry'abantu bari hanze y'umuryango utanga ifunguro ry'ubuntu mu nkambi y'impunzi. Byibuze abantu 5 barimo umugore n'umukobwa we mukuru barishwe, nk'uko ibitaro bya Ali Awad byabitangaje. Ibi bitero bya gisirikare bya Israel byatangiye kongera gukaza ubukana muri Gaza, byateje impunzi zigera ku 142 mu minsi 7 gusa, nk'uko umuryango w'abibumbye wabibwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu. Muri rusange, kuva intambara yatangira tariki ya 7 Ukwakira mwaka wa 2023, Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza ivuga ko abantu barenga 50,000 bamaze kwicwa, abandi 113,408 barakomereka cyane bikomeye. Amakuru acukumbuye, Rwanda Event TV.